Musa amezoea kukaa ikulu. Mungu anataka muingize jangwani katika ukurasa mpya ambao hajawahi kuzoea. Miaka 40 ya mwanzo amefundishwa tamaduni za Misri. Miaka 40 mingine anafundishwa tamaduni za jangwani ili aweze kuishi jangwani. Mungu anapokupeleka kwenye ukurasa mwingine, kwenye mazingira mapya, lazima kuandae ili ukifika kwenye ule ukurasa ahakikishe utaweza kupaishi. Matokeo yake, maamuzi anayochukua yanamfanya kuwindwa. Anakaa miaka 40 jangwani, anafundishwa tamaduni za jangwani, anafundishwa barabara za jangwani, anafundishwa namna gani kuishi jangwani, namna gani unaweza kusurvive bila maji, namna gani unaweza kuishi kwa muda mrefu ukiwa na maji machache, namna gani unaweza kuishi mahali pa jua kali, namna gani unaweza kutembea mahali penye nyoka wakali, namna gani unapoweza kupita usiku mahali ambapo penye wanyama wakali, ili apate kuzoea, ili amuandae kwa miaka 40 mingine ya kutoka pale ambapo alipo na kuwaingiza Kanaani. Miaka 40 ya mwanzo amefundishwa tamaduni za Misri, miaka 40 mingine anafundishwa tamaduni za jangwani. Ndipo Mungu anaona imetosha, anamtuma akawachukue watu ili wapitishe kule jangwani, kwa sababu Mungu hawezi akakuamini kwanza kuingia katika sehemu ambayo hujawahi kuiishi mpaka ahakikishe utaweza kupaishi. Anawaambia wana wa Israeli, siwezi kuwaondoa adui zenu kwa mara moja, hamjajifunza maisha ya huku mnakokwenda.